srednjih i osnovnih škola, želim pre svega u ime njegovog Preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija da vam poželim dobrodošlicu na ovu svečanost kakva je Vidovdanska akademija. Ovom prilikom ćemo vam za vaš trud koji ste pokazali, rezultate prethodnih godina, učeći i trudeći se, uručiti prigodne nagrade i pohvalnice koje smo za vas pripremili. Što se tiče same podele, u ovom trenutku ću ja čitati imena. Kada budete čuli vaše ime, vi ćete polako prilaziti i od našeg episkopa i u ime ispred grada Niša ćete preuzeti nagrade koje su vam pripremljene. Na početku počet ćemo sa studentima generacije. Građevinsko-arhitektonski fakultet Nevena Pavlović. Ekonomski fakultet Nikola Bojović. Elektronski fakultet Nađa Gavrilović. Mašinski fakultet Damjan Rangelov. Medicinski fakultet Milan Čevrljaković. Pedagoški fakultet Miljana Krstić. Pravni fakultet Emilija Stošić. Prirodno-matematički fakultet Nikola Spasić. Tehnološki fakultet Nataša Simonović. Fakultet zaštite na radu Aleksandra Vasiljević. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Anja Lazić. Fakultet umetnosti Marija Antunović. I filozofski fakultet Miloš Milisavljević. Srednje škole sa teritorije gradske opštine Medijana. Medicinska škola Marija Milošević. Ugostiteljsko-turistička škola Mihajlo Perić. Elektrotehnička škola Mija Stanimirović, Igor Jovanović. Gimnazija Bora Stanković, Jelena Blagojević. Umetnička škola Teodora Todorović. Muzička škola Eva Marković. Prehrambeno-hemijska škola Anđela Mihajlović. Ekonomska škola Iva Igić. Takođe ekonomska škola Miljana Petrović i Dijana Milenković.
Trgovinska škola Milena Terzić. Gimnazija 9. maj Tamara Ilić. Gimnazija Stevan Sremac Nikola Stanković. Pravno-poslovna škola Marija Ignjatović. Škola mode i lepote Slađana Sudimac. Srednje škole Gradska opština Palilula, Gimnazija Svetozar Marković, Momčilo Tošić. Petar Stojiljković. Isidora Gavrilović. Ovaj momak je Petar Stojiljković. On je iz gimnazije, samo je 8. razred. Isidora. Mašinska škola Lena Miljković. Specijalna škola Carica Jelena, srednja škola Mina Anastasov. Specijalna škola Bubanj Janko Ljubisavljević. Gradska opština Crveni krst srednje škole. Građevinska škola Neymar Veljko Radivojević. Elektrotehnička škola Nikola Tesla Jovan Paunović. Srednja stručna škola Katarina Stojanović. Srednja škola Dušan Trivunac Dragoš Svrljig Sofija Vidojković. Osnovne škole Gradska opština Medijana. Osnovna škola Car Konstantin Anja Todorović. Osnovna škola Ćele Kule Sofija Stanimirović. Osnovna škola Dositej Obradović Nina Popović. Osnovna škola dr. Zoran Đinđić Luka Milošević. Osnovna škola Dušan Radović Nemanja Antić. Osnovna škola Radoje Domanović Staša Titin i Una Goranović. Osnovna škola Ratko Vukićević Jana Manojlović.
Osnovna škola Sveti Sava, Kalina Ristić. Osnovna škola Učitelj Tasa, Pavle Stanković. Osnovna škola Vožd Karađorđe, Petar Bogdanović. Gradska opština Palilula, osnovne škole. Osnovna škola Branko Miljković, Vasilije Rašović. Osnovna škola Kole Rašić, Dunja Nedeljković i Natalija Kuzmanović. Osnovna škola Bubanjski heroji, Vera Jeftić i Iva Milenković. Osnovna škola Sreten Mladenović Mika, Dimitrije Lukić. Osnovna škola Kralj Petar I, Lena Banković. Osnovna škola Branko Radičević Gabrovac, Branislava Radenković. Osnovna škola Desanka Maksimović Čokot, Marko Aleksić. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena, Milica Jeremić. Škola sa domom učenika Bubanj, Đorđe Janjić. Gradska opština Crveni krst, osnovne škole. Osnovna škola Ivo Andrić, Mija Stojković. Osnovna škola 1. maj Trupale, Tamara Petrović. Osnovna škola Vuk Karadžić, Ena Kučlar. Osnovna škola Branislav Nušić, Donja Trnava, Natalija Stefanović. Osnovna škola Milan Vakić Medoševac, Lena Mladenović. Osnovna škola Vojislav Ilić Mlađi Hum, Helena Petković. Gradska opština Pantelej. Osnovna škola Čegar, Mila Maksimović. Osnovna škola Miroslav Antić, Pavle Savić. Osnovna škola Njegoš, Igor Cvetković. Osnovna škola Stefan Nemanja, Tamara Marinković. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Malča, Mila Ivković. Osnovna škola Karađorđe, Gornji Matejevac, Jelena Krstić. Gradska opština Niška Banja. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Pavle Mitić i Milica Grozdanović. Osnovna škola Nadežda Petrović Sićevo, Anđela Vojinović. Osnovna škola Đura Jakšić Jelašnica, Filip Golubović.
Opština Merošina, Jastrebački partizani, Đorđe Antić. Opština Doljevac, škola Vuk Karadžić, Andrija Marjanović. Opština Gadžin Han, osnovna škola Vitko i Sveta, Aleksa Nikolić. I opština Svrljig, osnovna škola Gabriela Stambolić, Jana Pavlović. Jana Pavlović. 9. maj.